Va inun kong roi tuatan pathian thu dik renga in ngai mi tan zirtur omlo ti kan ngai thlaho le dona he thu hi lalpanin kanin pol na personal devotion atan kan lo mang le don nia thu fingte bung som le pani chang som panga thu hi lo ngai thla ila mi akong chu ama mi ta chuan adika mi fingero chuan rorel an ngai chang thin lalpana thu mal som ro se amen mi hring zinga mi fam kim mi thale soisel bo an om lova bible phei chuan tu ma mi fel tak reng anom lo pakhate ma an om hau lo ti in mi hring te din mun chet zia min pon chu sak nge ani kan rel ruput mang te adik reng thin lava ahan kalfu chang omma sela ring ngai to na thinlung te hi akal koi fo thin ani kan bit mu le beng hriat te kan suang to na bol hlo tak te hianin kan thinlung hi atinu thina lalpata na mitangkai takte mithanem ngai takte po hi chapo thei hau lovin ahnen kan pan chuan pathian khongaina in min lo ngai dam thina pathian ngai dam chop ngai dam na changtu ngai dam ngai din huna lo om vek to kan ni awang hian mi hring tu ma hi pathian ma hian kan in chuang thei lova han chapo thei po hi kan om chuang hek lovani chuti mek lai chuan kan nun ho na le thil ti ho na kong ranga ol angte ko ran angte thien ho angte po ani ang chung ko angte po in ani thei vek thawang chu ma ni diklo na pom har sat chi hian om thina dika in ngai lui tlat anti apiang chu dik veka ngai thil hrit le fui emo zil sot mia lo chi hi an om ve fo thina chu tiang mi tan chuan mason na le than zel a har sa to thina ni Krista ke bola mi maktadoi te meu mai roi tu tia khovelina a hriat Billy Graham kha paro puilu tukani a Father of Modern Evangelicals anti hial kha ani a anun atlomin a ayano pangjok ten ati isual le atong sual te an hril theya zirtir thei indu tok ngai lo mi ani a khatiang nun kha pathian tharau thianglim kaltlang du zong mi thankin om lowa thang zel turchi an nitlatani tunlai social media hi han thlir kolila mi trol nate tongkam du tuilo tak no pangte te si te an van tham em tiru zirtir na tha an dong lo nge niang o pathian khelo mi polo ve hrim ni in an lo selen ni ang ti te ril ruwa zo na om thina thunun lo fa ang mai hian social media hian kan pot na sa ema ayu upa za na ombok silo thofing te bung som pani chang som paruk kan chira khan mi akong chu ama mi ta chuan adika mi fingero chuan rorel an ngai chang thin ati a mi a chuan akonga athil ti asul nu zong te a en liama adiklo na po amu thin lova ama nga ya chuan akong zong adik thin ani chutiang anga enga nge khati khani ti hetiang hen ti lo tura sin mole ti po a thiam thu soi zung a thil ti sul ve theilo phamar zel chi le ma ni thil ti sul pom du lo le pom theilo chi hi mi hringa hian kan om thina tukina hian kan ti sul chang te kan tong sul chang te a om po a thiam thu soi zel lova ma ni ti sul pom ngam dika in ngai reng mi ni lo rin na le tharawa thang lian zel tu zonga zil thei fui thei hril fia thei chutiang mi ni chu kan tum apoimo le ani achan chu dik bera in ngai mi tan zir tur mason na tur than zel na tur a om to lovani he thu hi ma ni theu in ennan mangila katan po dar thalang poimo tak ani in ka hria pathian thu ani na angin kanan puang chok le mai ani a pathian thu hi kan tan dar thalang ani a
kan nun min en tu le kan kongatan eng lo ni zel ro se lalpa na thu kan zatan mal som ro se amen itong trayang u lalpa chung nung bermin mangai tu takina hian tamte in min kai tho le a ikhongai na min chan ti rawangin kan lo me dik renga in ngai mi tan zirtur masom na tur thanzel na tur om to lo chuwang chuan zirtir thei fui thei zil thei kan ni apoi mo ani ti in lalpa ithu kanan pong suak le ta ani kan nun tlabal lai te ithu taka no kha a alo oma siam puma lo oma lalpa ma kan son zel thei na turin hethu cha toy te hi kan ta na tharin mal som le ang che min chandam tu kan lalpa iso krista mingin kan ti le amen lalpan mal som theu cheu ro se ni len nuam le vek ule